ako me već rane, neka to bude u nogu. Ili u ruku. Može i u glavu, samo neka ne bude u grudi. Kad ono, ko za inat, udari baš u grudi. Osvestila sam se u previjalištu. Stariji bolničar žurno mi skida koporan da vidi gde sam ranjena. Stao ko gromom pogođen. Počeo da doziva u pomoć. Ne mogu više da krijem. Nisam Milun, no Milunka. Kad su me privijali, pa htjeli me premjestiti s mjesta na mjesto, onda je kazao, pa to je jedna ženska, onda ćemo samo. Ne, kaže, ovo je vojnik. I poslije dođe da me pogleda, dođe drugi, treći, i onda me pita, jeste li curica? Kažem, ja jesam.